Assalamu alaikum, dağı bir jollu bizning kanalning görücülері. Bugün 8 yanvar 2023 yıl şu Noqatdagi mal bozarı tartib sizlarga chiqaramiz. Sağan uylarda. Like basılektar, like'tan basыңыздар, ой пикір жазыңыздар комментарийге. Kanalga подписаться болып болыңыздар, катталектер, катталыңыздар. Şef kança oldu? 50 gün kalıptır. Assalamu alaikum. Kança ekan? Köt 80 var. 80 ming ha. Balası hem tuluptur, muzosu. Bu kançanchi balası aka? İkinci olası. Ikinchi ha. Kança oldu taksir? Atmadın mı? Kasan oldu. Kaça aldın? 162 ming euro. Bunun menen bu da köp. Ya aldığına torpaqtı. Satmadı ama uydum babası. Balası mı? 82 verin. Kança ekan? 135 iken vardı öte. 135 ming. Balası kançanchi balası? Babası 3. babası iken. Sütü öte iken. Süt qanday ekan? Ulan qarab ko'rib ko'r. Oho, o'zi da üstünde dağı chiyib ketib turgan. Ulan sütü chiqishini qarab qo'yar ukam. Mana qarang. Mana qarab. Bol ko'p savollar qo'ygan, bol. Mana. Öte kuchli ekan. Balası erkek. Balası erkek ekan ha? Zo'siz da kuchli. Bo'ldi, bozorimiz o'sdi. Odamga o'ta yaxshi molda. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Qancha ekan? 120 ming ha. Balasi qanchanchi balasi ekan? Balası 5-4 var. Emine to'lib ha? Juma oldu. Balasi urg'och erkakmi? Sütü qancha var? Telefondan Bo'ldi hozir. Telefon aytib qo'ychi. Telefon nomeri yazıyor. Holotronlar bo'lsa 778 ming. Ha? 07 Bo'ldi shef. Bozorimiz bersin. Şef qanchaga oldasan o? 150 ming. Satıldı hozir? Qaydan? O'ta cho'ng ekan, 150 ming deydi. Jelindagi cho'ng. Katta dad. O şef qancha oltadi? Qancha? 80 kam vardı. 80. Qancha balasi? 5-chi. Balasi urg'och erkakmi? Süt qancha var hozir? 5 litr sütü var ha. Assalamu alaikum. Nasılsınız? Nasılsınız? Qancha ekan sizniki? 90 ming. 90 ming. Qanchanchi balasi? 3-chi. Qancha sütü var hozir? Adeti 7-8. 7-8 ha. Balasi urg'och erkakmi? Urg'och ekan ha. Gel cevap gelin boşalt. Bo'ldi, shef bozorimiz bersin. Mol bo'lar deydi. Assalomu alaykum. Selam. Qancha ekan? 90 ming kam var. Bunun balası bulaşıydı? Ha. 12 kam. Qanday ya, onamiz yo'qmi? Bu tuvar. Ha. Bu qancha balası? İkinci bala. Ikinchi balasi. To'y erkakmi? Urg'och. Sütü qancha chiqadi hozir? Oldi ketaman. Ha, oldinglarmi? 75 ming olib turildi ertamen. Foyda chiqsa beradi.
Бұл қанша екен бұл бозуй? 85 var. 85 мың, а? Жақында қалып тұра? Туайнап қалып тұр. 65'e kadar 85 var. Telefon numarını açsayı satalım. Telefon kambarda çata koştu. Vay. Assalamu alaikum. Qancha ekan? 100 bin. 100 мың, а? Бұл баласы жоқ, өзі жалғыз ба? 100 мың, қысыр үй оқшайды. Қысыр екен, а? Azmazdan o salp koyuyor dedi. Assalamu alaikum. Salın үй қанша екен? 80 mingdan. 80 мың, а? Баласы қаншаншы баласы? 5-6 bo'ladi. 6-шы, а? Қанша sütü var hazır? Market birikse 5 litr. 5, а? Al işep sozanızға береке берсін. Assalamu alaikum. Şef қанша екен? Ене бала. 80 bin diyor. 80 мың, а? Баласы қаншаншы баласы? 5. 5-ші баласы. Sütü барып жоқ па hazır? Садырауы? Non kim? Ha, qayerdasın? Assalamu alaikum. Қанша екен? Пұлы? 110 kan. 110 мың, а? Баласы қаншаншы баласы? 2. Süt қанша шығады hazır? 5 litr sütü var. 5 litr, а? Toqoluydu süraj, toqoluydu. Nere bayttan? Nere? Bağıltası şöp. Siz yemeğinde çıkartması gerek. Жоқ. Қанша қалдыңыз? 91 bin. 91 мың, а? Vega. Қиылдан малдар азап қалып тұр. Уже saat 11:30 болып қалды. Туғандарына ушинтип видеосы жыйынтыктайбыз. Лайк бактыларда бир жол басып коюңуздар.